Good evening, everybody. Maybe I just want to get one person to help me to get people in. Who would be willing, please, to just assist to get the people, the crowds that are joining. Ek het vir jou co-host. Amrie, dankie. Okay. It's Monday night and it's time to celebrate and recognize and a special welcome to our new members tonight. So let's get this I almost wanted to say get this party started. So it's festive season, it's December, and we're excited. We had a great 2 months. The business is moving. A little bit more about myself. On the 31st of this month, I'll be celebrating 31 years with Herbalife. And prior really was a terrible yo-yo dieter, always was in business. And my brother-in-law said to me, you fat, you could lose some weight and make some money. To be honest, I was not that impressed with his way of approaching, but I said, no, thank you. I don't like sales, but I definitely want to try the product. So when you have great results, you can't keep your mouth shut. And here we are 31 years later, just loving it. The ability to be healthier and to help others to be healthier. And over the years, have had the opportunity to build amazing memories with a wonderful team that I love and that we really have a friendship. So many of you also way over 20 years in the business. And so that was the boys when we actually decided to do the business seriously. They were 6 months old, my daughter 3. And now at the bottom there, I've got the privilege of my little grandson that's 6 months old. He is just so super cute. So I always was saying all these grannies are not well, but now I'm one of them bragging about my grandchild. But I think the best part is the freedom to work when and where you want, with whom you want, and lots of travel, lots of beautiful memories over the years. But tonight's not so much about me, it's about the team and the celebration of new people joining us and some recognition for people that's really on the move. So my business partner, I haven't seen his name. Ace, are you with us? Was an athlete, always trying to all kinds of things to run, to improve his running. And he really improved his running when he started using the products, and then really had great results. And still exercising a lot and, having the freedom to play his golf. So over the very short space of time, we, within 4 years, built a whole team, qualified to the president's team. And then, but every person represents a story, and we are so grateful and thankful to each one of you that over the years have been with us and to carry the passion of Mark Hughes to help people to live healthy and healthy, active lives. So we have so our new preferred customers is Louise Cox, who from Penny Ellis, Kaylee May, Karina van Pieren, Anuska King, Lisa de Villiers, Barbara van Rijn, Masha Hind, Caitlin Govender from Lindy Lennox, and Carmen Harty from Lisa Graham. And welcome to our new distributors, Nicola van Rensburg from Lisa Graham, Tracy Molan, Karina Kiyinda, Sharon Behari from Lisa, Fundiswa Kuma from Yolanda Woodendal. So, and we have some pin changes as well. So congratulations, we will hear the stories. And so Yolanda is a new senior consultant, and she has been, how can I say, really open for opportunities. Unfortunately, she's not with us, but Fundiswa was asking questions, and we
did a wellness evaluation and gave her the options, and she said no, straight to distributor. She also wants to help other people. So very excited to have her as part of the team. And so now I'm going to hand over to Karina van Vieren. Superstar. Hello, thank you. Hi, everybody. Yes, so my story started, it says 21 years. I should change that. It's now a bit longer. More than 20 years ago. I love the lifestyle. I love the products. I use a huge amount of products and I feel amazing at 63. I don't think I'm much healthier than most other 63-year-olds. And we love the travel with Herbalife and we love the time freedom and the leverage and legacy that we can leave to our children once we are not there anymore. So I want to brag a little bit about Mario. He went QP, qualified producer this month. Mario's been with me since last year, December, so it's a year now. And he just came to lose some weight. He's lost 15 kilos already. And he is now, he's enjoying the product so much. He's now also got his mom on the product and his husband on the product. And then he decided he wants to go from PC, what do you call it? Preferred customer to a distributor. And now he is going because he wants to go for the blender. And that is where we are now. So very well done. I'm very proud of him. Woohoo, well done. Denise? Denise with us? This might be an old slide. Denise not here. Okay. And okay. Hy's nie rooi nie, so ek dink is 'n oue wat dalk net nie gereggehide was nie. Ek vra dat hulle gaan. Hy moes gehide gewees het seker, sorry. Okay, so the next one, yeah, I think this is also, we did recognition last month, very, very excited about Hein that went supervisor. And over to you, Coach Abu, with all the stuff that's happening in your team. Let's go. Hi everyone. Elsa, you can go to the next slide where our story is. I am officially 2014, hoeveel is het? 11 jaar in Herbalife. The 5th of December was our anniversary. I just checked. I didn't know that. So the 5th of December, I signed up 11 years ago. I just joined because I needed to lose 6 kgs. Little did I know that this is where I was going to be 11 years later. I left my job. I am now a co-owner at an amazing nutrition club, doing fitness and just loving my lifestyle and loving the time freedom that I have and being able to earn an extra income and contribute to the house. So that's amazing. So our team is booming at the moment. I'm so excited for them and so happy. We did 5K again last month. Well done, team. So, well done. Let's go. So we've got brand new preferred customers and new members. So Lisa signed up Nicola, Carmen, and Sharon. Carmen and Sharon is from the 21-day challenge. Nicola, she's been chatting to. So well done, Lisa. Lisa's really working hard. She really focused on the 21-day challenge and that completely transformed her business. Alicia is a downline from Charmaine. So Charmaine is one of my first lines. In Robertson, I met her. She was on the product way back. She was a supervisor who dropped down to QP. And then about 2 months ago, she said to me, Amri, it's time, that time again. I lost amazing amounts of weight the previous time. I know this works. I want to do it again. And she got her boss joining her on the products, which is Alicia. Alicia initially signed up as a preferred customer, but she converted to the senior consultant level because she really wants to go for the blender. And then Anushka is under Alicia. Anushka is a
fantastic lady that we have at Club. She is a nurse working at Busamed. They do clinical studies on cholesterol and unhealthy lifestyles and stuff like that. So the perfect market field. But she's doing absolutely amazing results wise. And then Barbara is under Charmaine, and Charmaine is busy looking at all the Nutrition Club videos. So something is brewing there. So very, very excited about that. On the next slide is Nicola's amazing welcome to the team recognition. So welcome, Nicola. We are very excited to have you part of the team, and well done for Coach Lisa for really just upping her game and going for her goals. She had quite a nice check last month, but she can share that with us later. Next up. This is Alicia. She is already on 1,000 volume points in 2 months. So she is going for her blender. She's almost there. She's on her way to the Maldives or Mauritius or one of these fancy holiday destinations. So really excited when she gets back to help her get fast on her goals. But she literally is just buying for herself, for her husband, for her mom, and a friend. So literally it is all consumed volume. I just get these long lists of please help me place this order, Amari. So very excited for them. Well done to her and Coach Charmaine. Then Leisha is a qualified producer. Well done, Leisha, doing absolutely amazing. She smashed a 2,000 volume points, so she qualified for the blender. So she's literally just ticking off all the boxes. She started at Club. I think she's on what, 13 kgs down now, Karina. So she's just bringing people to Club. That's what she does now. She's just bringing people to Club. And they join Club and then they buy their full products from her. So she's really using that DMO. So really excited about her and really excited about her future and how she's just transforming everything. She's got big goals for next year. And she wants to use her Herbalife income to fund it. So she's got that why. So that's exciting. So well done for your blend, Alicia. You're going to enjoy it Well done, well soon, done. soon. Yeah. Next up. There is Melissa and Almarie. They got their blender. So guys, that is what they look like. That is literally their photos that they sent to me on their WhatsApps. So they went QP, they went supervisor, they got their blender. So literally just following the marketing plan and aiming for QP, qualified producer, aiming for that and just pushing, pushing, pushing. And to try to do that within 3 to 4 months, then you will definitely get to your goals faster. Okay, next up. Now comes the big guns. There we go. Michelle smashed her first 2,500 volume points. This is absolutely incredible. So she is so diligent. Michelle, she's on the call tonight. I'm sure she's busy putting her little ones to bed. So I'm not gonna, if you are able to talk, Michelle, go for it. But I know that this time is when she is trying to put them to bed. But she is just doing the deal. She is doing wellness evaluation. She's sending out invites. She's got a super clear flow. She's putting them on the Tanita scanner. She's following up with amazing information. She's very to the point and efficient. And she's just getting in the volume like a machine. And I'm really, really proud of her. So last month was her first cut 2.5. And also when you go to the next slide, then you guys can see where she is currently. So she is today on 2,100 volume points already. So Wow. she gave herself the goal to do 2.5 by the 15th because she doesn't want to worry about the rest. And she's doing this with customers, with PCs, with people under her. So it's not just her personal volume that she's consuming. They are consuming quite a lot of PPV between her and her mom and her two beautiful little ones. But it's also consumed by customers, exactly how you want to build this business. She's got a very amazing preferred customer under her, which we think is the next Michelle. So really, fingers crossed that that is going to do that. But yeah, and I also want to say congratulations because she did a
1,500 volume points for the 7,000 Rand lucky draw already. So she has an entry into that lucky draw, and she tells me she never wins something. So, Michelle, I'm proclaiming on this call that you are going to be one of the top 10 that is going to win the 7,000 Rand because you deserve it. So I'm proclaiming that. And now you just confirm and say thank you. So yeah, I just want to say congratulations, Michelle. You are really doing the deal, and I'm really proud of you. Well done. Woohoo! Well I done. think that's it in our team. Amazing. Wow. Well done, Amu. You guys are on the move. Well done. Okay, Thank so you, we've got Brian. a whole lot of people. This is, as you just saw, the best way to build is to really go for these promotions. So we have a whole lot of people that that is qualified, and that is, like we saw the pictures, have got their blenders. We've got a whole lot that's in qualification for second cut, third cut, and it runs until end of Jan. So don't January, we're working hard until the 15th, 16th. We know that we really want to, and that's why the company has brought these great promotions to keep us really focused and excited about it. So super excited about our top 10 this month. So in the 10th place, we have Claudine, Lisa, top 10, number 9. Sandra and Peter Lowe is number 8. Then we've got Michelle, that is in number 7, Denise, Charlene, and look at 3.2K, Karina, number 4. Well done. Myself, Magda, 3.8, and then the 5K impact. Well done, Amarie, second month. Active World Team 2025 also done. So super well done and congrats. And then from number 20 to 10, we've got Matti Hubert, Ampi and Anne-Marie Swanevelder, Willie Kilian, Philip Luff, Magdalena Schreuder, Katarina Fisagi, Filani Derksen, Michael Lau, Alda Kitsoff, and Lindy Lennox. So well done to all the top producers, consistently helping people and making a difference out there. So we are so excited about this promotion. So really, lots of people have already got their tickets. Lots of people have qualified. Remember, everybody can go. So the venue, make sure that you've got your ticket. We're very excited. There's going to be an HOM first thing in the morning. It will be sent out tomorrow, all the details and the agenda for Jan. We're going to work big time for this, and also beautiful bags for the different levels. There's going to be a beautiful white party on a wine farm in Cape Town. So we're very excited. All the different venues around the country will have great events in the evening. And this is really going to set up 2026. So to be an amazing year. So very excited about next year. So just a little bit of what is happening in December. We will kickstart our program. We will share that next week in our last call on our plans. How do we to set up the new year? And so our last challenge is 10-day challenge is starting tomorrow, and our 21-day challenge will be finishing next week, Monday on the 15th, and we will do a recording to announce the winners. Our last call will be next Monday. So just to keep you in the loop, let's remember, in the holidays, you are around people that you normally don't see. So you can still have conversations and, offer your free wellness evaluation. We're also starting some 5-day trial, 5-day challenges the 5th of next year. And then our 10-day challenges are starting on the 13th. So next week, I will recap everything there for the new year, closing off this year on a high and just really getting the next year going. So we've got special calls this month. We've got tomorrow night, a great Skin Academy. Our new skincare range is absolutely amazing. So really excited
to join this call on Wednesday. We will send out the links on the team. And then with Leon Weisbein, there's a call, early call at, I think it's going to be 5 o'clock our time. I'm not 100% sure, but I will confirm the times and send out the links. Again, for those of you that's interested to recap on the 10 days and, start the new year with great excitement. These calls are always very, very valuable to join. Our last training for the year is this coming Saturday. I hope to see you guys there. It's a special guest, Jean Thompson, and there is always a very practical workshop in the morning for those of you that can join us from 10:30 in the morning. So very excited to see you on Saturday. And these two promotions are absolutely fabulous. I'm also going for it to get this tab team needs to do 2.5 by the 15th, all non-tab 1,500 by the 15th. I think this is such a great initiative. I definitely want to be in the draw for that. And then we also have this festive summer bundles that is actually really great with a little cooler bag and some extra shakers. We can never have enough shakers for our new customers. And then they just launched this royalty retreat that is going to be in the Drakensberg on the third weekend, 24, 25 of April. So this is going to be like a leadership weekend, growing together. They're going to be announcing the different levels of rewards very soon. So this is starting in December. So you might be qualifying for Jan, you're working towards going to the to qualify for the June promotion, so you can have a triple whammy here. So make sure that you decide which promotions you're going for, that you have clarity. Make a screensaver with all of them so that you can keep the focus. So very excited about 2026 and everything that is lined up. Oh, this is the Krakow promo. You can get 12,000 Rand towards your travel. And for this year, for the first time in a very long time, it's in June, in summer. So, and we as an upline will contribute a further 3,000 Rand towards your ticket. So this is really worth it. If you love travel, get your passports ready. And the 2025-26 Premier League training, the guys that's really focused on getting new members, driving their teams, are really the ones that's growing. We can see that around, with all the movement in the company, the guys that's really working, playing the game, as we call it in Herbalife. So thank you so much. That is a wrap. That is our recognition call for tonight. And a very, very special, thank you and congratulations to everybody that has really had an amazing November. And we really appreciate everything that you do. And I hope that you have a fabulous evening. Stop the share. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye, everybody. A nice Bye, one. Michelle. Jy wen my. I'm behind. I'm coming for you. Sy wen ons almal. Ek sal dit twee, Ja. 3 sês. Skop hulle gatte, Michelle, skop dit. Ek is baie impressed met dit. Jy mag maar. Number one. Anyway. Maar Elsa, wat sê jy, is daar vir die lucky draw? R7,000 mos. Wat bedoel jy? Ja, vir die- 7,000, maar dit is net 10 mense uit die hele Suid-Afrika uit. Nee, per kategorie, per tab team kategorie en per Ooh, daar's that's 10, awesome. daar's 10 in elke een. Ek sal môre Sê gaan gou. Lekker. Is daar blocking rules? Nee, dit niks met dit te doen nie.
It's personal Byvoorbeeld, volumes. nee, hoor vir my. Sê nou maar byvoorbeeld, 'n mens daarso is 1500 punte wat onder jou gedoen word. Ja. Hæ? Ek het nog nie die fynskrif gaan lees nie. Waar is die fynskrif? Op die e-mail? Ek het nog ook nie dit gaan sien nie. Hoekom, wat praat jy nou van 'n blocking rule? Nee, byvoorbeeld sê nou maar, daar is 1500 punte wat onder jou gedoen word. Gaan doen ek dan net 'n ekstra 1000 dan is dit gedoen. Nee, maar dit is mos net soups en tab. O, ek dink is distributors ook. Net supervisors en non-tab. Ag, non-tab Ja. 13 moet 2.5 doen by die 15de. Ja. En non-tab moet soups. So dis 'n supervisor promo, dis nie 'n member promo nie. Okay. So daar kan Okay. nie 'n double up nie. Verstaan jy, daar kan nie 'n buddy up wees nie. Daar kan nie. Okay, nou vang ek dit. Ek het gedog dis vir distributors ook. Nee, nie soos ek het gelees het. Ek kan weer gaan lees. Nee, ek sal ook weer gaan kyk. Ek het hom nie baie goed deurgelees nie. Is dit 'n supervisor promo? Okay, dit maak sin want ek het gedink dis baie makliker. Dan gaan jy net op jou downline en dan gaan plaas jy 1500 punte en dan is jy in. Vang. Ja. Dit kan nie werk nie. Okay, cool beans. Ja, jy moet net die 1500 hê. Ja, so, dis hoekom dis total volume. Dis nie PPV nie. Want dit is te moeilik om met PPV te maak. Maar die kleiner, Nee, dis goed. ek bedoel die kleiner promo van die 500 promo help jou mos nou om dit te doen. Ja. As jy jou members het wat gaan na voor. Dit help mos nou maar net vir jou om dit makliker te doen te kry. Ek Ja. gaan gou vinnig kyk hierso. Ek sal dit gou gaan oplees net om die fynskrif net om seker te maak. Kyk net dat mense nou nie maar ek dink is 'n baie straightforward promo. Jy weet daar's Ja, want nie. al wat ons moet weet is ons moet 2.5 doen, full stop. En Michelle hulle moet 1500 doen. Dis full Voor stop. 1500 doen so lekker vir julle. Ja, dankie. Ja, flip Karina. Sorry. Maar ek bedoel hoe vroeër jy mens nou klaar verstaan jy, dis 'n great Ja, promo. absolutely. Ek moet Dis 5000 punte Desember. doen, so ek moet eintlik by 3000 staan oor 'n week. So Ja. Oh, dis maandag. Ja, dis nou. Dis jy. So nee, ek wil ook by 3000 staan. Ek wil by julle hoor wat wil ons volgende maandag doen? Ons moet sê tot 'n ziens Christmas mense. party. Ja, hulle 'n almal moet Christmas optres party. vir die Almal moet 'n party. optres en ons Ons- gesels lekker En, oor die nuwe skien of en whatever. skryf Want ons kry mos nou of Druk. whatever. ja, want ek Hoe om Desember te werk. Jy's altyd so goed met dit. Wat Maar dis al bietjie te laat. sê jy? Hoe om Desember te werk. Maar dis al 'n bietjie te laat dan. Die Die vorige hashtag moenie ophou nie. ek het dit by die vorige call so bietjie gedoen al klaar. Ja. Maar ek het net gedink Ek dink ons kuier net. Ons hou 'n party. Regtig, ons hou 'n party. Ja. Niks se trainings Ek het nie. gedink Mense het dit ook nodig. ja, ons is almal op. Rare. Mm. Ek is ook opgedoen. Jy bring jou drink en jou Kersfees hat en ons gesels net. Hoe was die jaar? Wat Ons is kan julle dalk se sê, volgende jaar bring 'n te high doen? en 'n low. What was our wins and what was our Ja, lessons? Jy bring weet, 'n high en 'n low. Wins Yes. and lessons, ja. Ja, Daar sê. ja. wins and En- lessons, lekker positief, jy weet. Yes. En almal het 'n voice en hulle kan Almal het 'n gesels of te sê wat nie. was my wins en wat was my lessons. Dan sê dit ons hulle voor die tyd op om te Ja, ons laat hulle voor die tyd net prepare. Ja, ja, wat hulle weet wat hulle gaan sê. Wat is die lucky draw Wat is die e-mail lucky gewees? draw? Kom ek- Ek het gedink is dit by dat miskien- promotions? Dis by promotions. Ek gaan kyk in die Wat het jy gedink met ons doen met die 21 day die challenge ding? Moet ons net 'n klein videoetjie sommer net maak en die wenner announce en dit uitstuur op groepe? Ja, wat ons probeer video's skryf van die mense. Sê gou vir my, wanneer is ons klaar? Is ons hierdie week klaar of is er nog 1 week aan, nê?
Die 15de. Volgende week. Daar's Okay. party wat nou hierdie week klaar maak. Ek moet Ja. seker end words gee. Wat is 'n end? Wat was die beginwoord? Kan nie onthou nie. Maak maar net albei woorde nou Want ek weet die Kersfees. fiber. Maak albei Kersfees. Ja, Okay, Maak dit holiday. maklik. Holiday. Ja. Cocktail. Nee, nie cocktail nie. nee. No, maybe Oh, not. that's just wrong. That's just wrong. Waar is hierdie promotion? Dis nie eens op die Tab team. Ag, dis nie eens op Business Herbalife in Telegram nie. Is dit op Tab gegooi? Eens kyk gou Tab. Ek sal vir jou aanspreek, is dit nie supervisor groep? Ja, ek soek net die ene van Herbalife self al wat hulle vir ons Daar's 'n aangestuur het. e-mail uitgekom. Gaan soek dit in jou e-mails. Hy sal op Telegram ook wees. Ek is nou in Hulle het mos Telegram, dan- dis nou O, is presies jy waar daar? ek kyk. Ja, By die tab ek team. kyk. Ek gaan gou by die Tab groep Is hy in daai kyk. nuwe groepie wat hulle gemaak het? Op Telegram. Freaking baie groepe onder I know. business support. Kyk, is dit nou hier? Masiro. Kick-offs. Hoorie, gaan julle Drakensberge toe? Ons is tussen ja en tussen nee. Ons is Wow, lus om te Karina. gaan. Maar Dankie vir daai een. daar gebeur so baie goed. Ek het seker nie 'n keuse nie, maar Februarie ek nou dit is dink ek, oh my word, wil ek nou Drakensberge toe gaan. dis beautiful En dit is daar nie net- en dit gaan baie nice wees. Maar ons Nee, sal moet Durban toe vlieg en dan 'n kar hier en dan se 2.5 ure se ry van Durban af. Elsa, ek sê dit nou vir jou, ek dink nie ek gaan nie, want ek gaan Maart ook vlieg Durban toe. Ek het nie die geld om 2 keer Durban toe te vlieg nie. Jy moet nog jy moet nog gaan bootry op. Ek dink wat hulle gaan doen is om geld te gee vir die levels. Ek flippin hoop so. Ja, ek dink ook hulle moet want dit is 'n moet geld almal gaan gee. sukkel om daai te Die kom, ja. hel gaan ons die mense daar kry. Dit Presies. gaan vir my R10,000 kos om op die boot te klim. Wat ons in jare gehad het was in die Drakensberge. Onthou jy daar? Was jy daar? Ja, ek onthou dit was fabulous daai goed. Regtig, dit is baie special. So ons wil baie graag gaan. 'n boot camp workshop. Verstaan was die training. Dit was heeltemal Ja. 'n tipe ding. Was baie lekker. Dit was amazing. En dis baie team building Maar jy moet nog geld goed hê by en ons vir jou vlug. Jy kry R2000 nou. Ja, maar die vlugte gaan my R10,000 kos. Shit. Okay. Ja, en dan moet ek nog customs vir die kinders ook betaal. Customs. Ja, sulke 'n fee sodat hulle op die boot mag klim omdat hulle nie deel is van ons twee wat dit gekry het nie. o ja. Ek moes vir my ma dit Dit ook was soos- betaal het toe sy ja. een keer saam met my gegaan het. Ja. Mm. Dit is soos R400 'n kind. So iets. Dis wat dit was laas jaar toe ek Wow. mos aansoek of vir Alissa wou gevat het vir Zara en Alissa. Ja. Okay. Ja. Ons kyk maar, hoorie, ek vind nie hierdie donder se mail nie. Ek sal voor. Ek sal vir ons sê. Ek het nou Lucky Draw gesearch. Ek het nou al R7,000 gesearch. December promotion. December promotion. Kom ons probeer dit. End of month is December. Kyk. Active Supervisor, Dubai Vacation, Premier League. Waarna soek ons? Soek na die Die level, hierdie freaking R7,000 promotion. Waar die freak is jy, Ah, bro? daai een. So kut. Elsa, hoe gaan dit met die calls wat jy het so Vrydagoggende?
of whatever se oggend julle dit doen? Woensdagoggend. Man, dis nie wonderlik nie, maar ek bedoel ek en Magda, ja, en Denise is meeste van die tyd met tydjies vergeet sy. Sy het ook very much going on. Hulle het mos hulle plaas verkoop. Regtig? Hmm, Mm. maar hulle hoef nou eers oor 'n jaar te trek. Waar gaan hulle heen? Weet hulle al? Hulle gaan nou elke jaar daai Hazendaal plaas het hulle plaas gekoop. So hulle hoef nie, hulle gaan 'n huisplek stoot aan alles. So hulle kan nou 'n jaar nog daar bly vir min geld. En dan gaan hulle nou 'n huis koop ergens in ek weet nie waar nie, ou Kaalsrivier se kant of whatever. So. Nee, die kort is okay. Jy weet ek bedoel ons praat ek recap oor wat julle sê. Dis natuurlik obviously nie so dinamies as ons almal saam as ons kan almal saam wees nie. Maar vir nou dink ek is dit okay. Jy weet ek recap oor waaroor ons praat en so maar almal is baie flou. Hoe kan ek sê die jaar moet klaar kry. Moeg. Mm. Maar ek bedoel ek is baie happy oor wat die laaste 2 maande lyk daarom. Daar's iemand om te recognize, wel die meeste by julle twee. So well done. Die klub Hoorie, is dis klap hoor. ja, ek weet dis klub. En die groot rede hoekom Lisa en Michelle suksesvol is as gevolg van Howie se stok. Dis letterlik Ja. dit. So sê vir Howie, as Howie nie naby is nie, dis letterlik dit. Dit is omdat hulle 'n kliënt nou kan kry, hulle en Howie doen ons 'n moerse guns om heeltyd sy stok te leen. Hulle bestel dadelik terug of dit is al bestel en dan kom tel hulle net op. So, maar dit is as gevolg van Howie dat Lisa en Michelle so goed doen. Ja, en hy kan nie dit volhou nie, want die ding is hy moet nou groter stok hou om vir hulle te cater. En Nee, dis sê juist reg hoekom nie. ons klap begin het, is om van ons stok ontslae te raak. Ja, Nou minste. So, maar ons moet Dis om gesels met- Karina, want dan kan ons want ek het vandag vir Lisa gesê en toe stuur sy weer vir my luister sê ek Lisa, this can't go on like this. You have to Nee. order in advance. Hulle moet hulle eie stok begin hou of hulle moet iets ander planne maak. Nee, Dit- ek bedoel want- 'n mens ja. moet ten minste ja, ek bedoel ek het ten minste nie so Maar sien, dis nie alles baie, nuwe maar ek- kliënte. So jy Ja. weet nie hoe dit gaan hardloop nie. En hulle het nie die kapitaal om dit te doen nie. Michelle het die kapitaal. So sy het 1500 punte Ja. gaan plaas vandag. Goed vir haar, ja. Maar sy het ook haar goederes is als niet. So haar besigheid dis 'n nuwe besigheid. So sy weet ook nie. Moet jy understand. Dit is wat Charlene vir my destyds gedoen het. Maar nee Karina, ek sal met Howie gesels dat ons dat ons 'n afsny het. En as ek vir hulle sê van Nee, maar volgende dit jaar af of iets. maar sy hart is sag, maar dit ek weet dit is baie swaar vir hom en hy bou baie stres op. Dat daar nie genoeg en ek goed wil in die nie dit klub hê. gaan wees nie. En ja, dit is nie Nee, Want dis nie nie reg nodig nie. nie. Dit is nie net sy goed nie, dis my goed ook. Ja. Ja, So, ja. jy weet, en No, ons wil regtig nie so 100%. baie stok hê nie. Want wat doen jy met die goed? Ons het met dit juist dit onder die bed gesit. En Ja. dit was erg. Dis hoekom ons Ja, maar dit is moet baie ontslae kapitaal raak van vir dit. ons sit. Dit is baie kapitaal. Ja. En ons goed gaan af partykeer die goed wat nie gewild is nie en dan jy weet so dit is ja dis 'n messy spul. En dit is baie werk om boek te hou van alles en wie het wat gevat en wanneer het wie wat teruggebring en daar gaan goed tussen verlore en ja. Ek dink daarom nie tussen my en So- nou het al ooit iets verlore gegaan nie. Ek hou baie fyn Ek stok. dink ook nie so nie, maar jy weet, dit is 'n moeilike som om te maak die hele tyd. Mm. En Nee, is maar ek die gaan- hele tyd halfgoeters balle wat jy in die lug probeer hou. Ja. Nee, ek gaan met hulle Saam die met jou eie gesprek hê. goed. Ja.
Nee, maar So, ek die hier my challenges werk omdat hier staan 'n reisvoorraad. Ja. Die mens, chips. hulle moet maar 'n bietjie opstak, al is dit net 'n Maar shake of ek 2 en 'n jy PDM shake of 2. PDM, Dit sal- Ja. en jy het altyd 'n stamp. Jy het altyd 'n En stamp los goed, ja. en los Ja. goed, bars en chips. So ek bedoel dit is my standaard rakkie staan. Staan hy. En, Jy ja. weet, so dis Ja. nou nie so baie nie, maar ek sorg en ek maak Nee, met ten minste 'n groot vanilla en 'n flavour Ja, en ten minste ja. 2 Ja. PDM's, 2 T's en 2 L's. Dit is nie so Nee, Nie bad. eers 'n flavour nie. Net Ja. vanilla is goed. Ja. Ja, ek het altyd so Nee, paar. ek gaan die gesprek hê. Ek Hulle het het nou 'n bietjie amper die- geld gemaak, so hulle kan nou 'n Exactly. bietjie van dit gebruik Exactly. om stok te koop. Dis hulle besigheid, is 'n investment Ja. in hulle besigheid. Of hulle mense Dis kan maar jy- so 'n bietjie wag. Ja, Hmm. want Ja, Dis hulle is kan wat- dis nie so lankie. luister in die ou dae het ons gesê, you can't have a shoe shop without shoes. Ja. Dis hoekom ons het 500 punte, 1000 punte verkoop. Mm. En dan Ja. as ons gaan verkoop, en dan is hulle halfpad deur dit, dan reinvesteer hy geld, dis hoe ons bodylyne gebou het. So almal het ten minste 5-6 000 rand se stok op hande gehad. Mm. En dit is eintlik 'n culture wat mens moet terugkry. Jy weet. Ja. Veral as jy weet jy gaan dit move, jy weet. Ja. So maybe is dit ook 'n idee. Jy weet, as jy stok het, verkoop jy dit. Dit Yes. staan nie Ja. daar nie. It's talking to Ja. you all time. Ja. Maar En as dis jy weet jy letterlik wat gaan met 'n my stok challenge aangaan, begin, hè. ja. Mm. As jy Ja. weet Soos jy gaan ek 'n my challenge stok- begin, dan moet jy hê, ja. Ja. Jy moet jou stok, ja. Soos ek my stok bestel op pad hiernatoe ship het, dan is dit al uit. Ja. Letterlik op pad Ja. hiernatoe is dit al uit. So dit is so ek moet net 'n moerklomp koop. Ja, dis lekker om voorraad te hê. Oh, shit, dis baie lekker. Ja, ek Sien- stak ek het my kassie daar onder by Vorige Karina. week, my goed lê nou en nou nog in die Kaap. Ek het vanmiddag teruggery. Ja. Die bloody poedou vat meer as 'n week hierdie week. Maar Ja, anyway, maar jy het al lekker jou stok opgebou. ja, it's Jammer. moving. It's moving. Jy Nee, weet. Ja, my ek kas is handel ook, leeg. ja. Michelle het hom kom leegmaak vanoggend. Ah, shucks. Ja. Ja, jy sien, maar jy kan ook nie vir haar sorg. Nee. Ek weet Maar- sy het klaar bestel en alles en dit gaan nou wie wees binne 'n dag of 2. Maar ons leer hulle slegte habits. Ek dink Maar dis die as- bottom line. Ja. Tog Charlene het dit vir my gedoen en dit het vir my gekry waar ek is, want jy bou daai kliënte, as daai kliënte eers sien jy kan perform, dan mind hulle nie die tweede of derde keer om so klein bietjie te wag nie. Ja. Hulle ek weet Ek nie. dink die policy dat as jy die oomblik as jy geld inkry, koop jy daar. Jy weet dat jy net 'n totale Ja. flow. Hulle doen darm dit of hulle koop Mhm. en as die mense nou hastig raak, dan vra hulle. As die pakkie, want my pakkie het nou 'n week gevat om hier te kom. Nee, dis kom Ja, ek sê. dit is 'n Ons probleem. maandag georder en dit was nou nog vandag hier dan. Maar dit is Ja. maar Tatterik. Ja. anyway. Anyways, nee, Karina sê vir Howie, ek gaan nie gesprek hê. Ek het vir Michelle al klaar so 'n bietjie gesê en ek het vanoggend vir Lisa gesê. Toe sê ek nou, die mense kan wag of jy kan dit na hulle toe ship. Ek gaan nie, want toe sê toe message sy my 2 uur, can you bring me this? Ek sê nee. Jy weet ek's vanoggend by klub. Ek gaan nie terugry. Toe sê sy Jy het al hulle wat are you not bederf, gonna dis go wat. to Howie and ask him? Huh? Jy het hulle lekker bederf. Nee, hulle weet ek ry 11 uur by klub. As hulle iets nodig het, dan moes dit teen dat dan al gebeur het. Ja. Nee. Maar ek bedoel jou ook volume het mooi opgetel, so ek is baie bly. Yes. Ja, jy doen amazing. Nee, dit het So, baie en ek's dit is baie so, dankbaar. dis soos jy sê, as dit goed available is, dan is dit makliker. Ja. Besigheid werk vinniger. So, Maar ek ja. dink 'n mens moet maar ergens bietjie daai money management chat ook weer hê. Baie Lisa lank. is baie goed met money management. Sy is baie goed daarmee. Sy is mos besig om my geldkursusse te doen want sy was mos 'n
compulsive spender Mm. en sy het skuld gemaak heeltyd en sy het nou reg vir my gesê sy is 'n jaar skuldvry. So sy het vir 'n jaar Wow. lank nog nie iets gekoop op skuld nie. Amazing. So dit was 'n addiction Mm. wat sy moes gebreek het. Mm. So ek verstaan waarvan af sy kom. Dat sy niks bestel as sy nie die geld in haar rekening het nie. Goed. Dis 'n baie goeie ding. Ja, dit Ja. is so, maar onthou 'n besigheid is 'n investment. Is iets anders, ja. Ja. Voordat Nee, nie ek skuld maak. vat dit terug. Ek bring dit glad nie Herbalife toe nie. Ek sê net sy kan goed met geld werk. Mm. Sy is slim met geld en sy weet altyd waar sy staan winsgewys. Ja. Michelle is ook goed met geld. Maar anyways, nee, hulle moet Een goeie leer. skill. Hulle was nou lekker bederf hierdie jaar, volgende jaar. Ek dink ek gaan dit nooit los en volgende jaar gaan ek 'n gesprekkie hê. Ja, dit is nou einde van die jaar. Hulle is nou Wil nie moeg. Ek gaan nie nou Kom ons enige Ja. iemand se kom ons opgewondenheid probeer demp op nie. die stadium nou nog want stres op hulle sit nie. Nee. die beste maand Desember hê en jy weet in die nuwe jaar met dinge. Die minutes is daar. Denise het die een call se minutes sy was ja, sy's bietjie overloaded en die dogter is nou weer daar. So dan skakel sy mos af. So maar ag ek het maar met die conversation met haar gehad en vir haar gesê ek verwag nie. Sy's 273. Jy weet ek wil haar glad nie meer push om goed te doen wat sy nie wil doen nie. Ek het die call gemaak om die 10de eers te cancel want op hierdie stadium wil ek die R2.500 uithaal nie en die laaste paar team goed was so badly bygewoon. So ek wil liewers net op die 24ste fokus en soveel as moontlik van ons team daar kry. En die skole begin eers daai volgende week. Ek dink die 10de is 'n goeie datum vir ons om 'n ding te hou nie. So dit was my call om eers daai uit te stel. Nou Ek stem saam. Hoorie, Ek so stem dis vir saam. distributors Goed. ook, Elsa. Dankie Karina. is dit vir distributors ook. Ek het dit vir Lisha aangesê. Dis hoekom ek nou so bekommerd is want Lisha gaan na voor. Okay. Dan stuur sommer wat is die rules vir ons? Stuur dit gou vir my. Qualifications are open to all distributors in Southern Africa and Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, Zambia, what. Open pathway 1 open to tab team members and non-tab team pathway 2. Pathway 1 tab team members achieve 2,500 total volume during qualification period 1 to 15 December. Pathway 2 non-tab achieve 1,500 during qualification 1 tot 15 December. Qualification rules. Qualification is only valid if required volume is achieved by midnight on 15 December. The qualification period runs from 1 December to 25. Okay, hier's al die T's en C's. Kom ons gaan kyk gou wat hier staan. Hoekom ek vir jou vra, Elsa, is ek is besig om 'n blender op my ma se naam te doen. En obviously as ek daar 2000 punte gaan plaas. Praat. Moet nooit met ander mense. Nee, dis hoekom ek glad nie, dis hoekom ek opgehou het. Toe ek gesien het Michelle is nog op die call. Hier is die T's en C's. Toe sê ek Want as hulle dit nie dat hulle gespecify dat jy weet die member het want nou is daar 2 wat op dieselfde volume kan ry. Exactly. So dan dis hoekom ek sê dat doen ek 2000 punte op my ma se naam, sy kry 'n entry, dan doen ek die res op my eie naam. Dan kom ek maklik by 2.500 punte uit en my ma se op 1.500, dan is dit mos 2 entries vir my. Ja. You fang. Maar gaan lees die fynskrifte. Dis is soos ek is om nou hierso. Qualification rules are based on achievements of the individual membership or distributorship, divorced members. Daar is nou jou goeders. Qualification is only valid, okay, 15 December. Final list of qualifiers will be confirmed after the royalty run in Jan 2026. Qualifiers must be in good standing. Herbalife Nutrition reserves the right to confirm, deny, re-verify, revalidate qualification at its sole discretion. Members may be disqualified due to past ethical violations or ongoing ethics investigations.
Herbalife reserves the right to change, extend, or withdraw promotions at any time without prior notice. Any volume from the US or US territories used to qualify must be documented volume. Luister, as hulle dit nie Hmm. gespesified het, dan hulle 'n loophole daar gekry, hoor. Ja, dit sê total volume. Ja, is Dis niks. al wat ek ook sien. Dis hoekom ek gedink het dis nie vir members nie, want ek bedoel die volume van 'n member kan 'n supervisor ook deurtrek. So. Ek het gedink hulle gaan so dom wees nie. Qualifiers must maintain retail customer verification, which may be spot checked at any time. Gelukkig het ons 'n klap. Ja, ons het hoop. Maklik. Baie Ek wys vir dit proef met van Google. baie mense. The draw will take place on 15 Jan. All qualifiers from both pathways will be entered into a single draw. So daar's net 10 mense. 10 winners, so daar is nie vir tab team en Dis vir al district twee, ja. division nie. Okay. Ja, okay, so Dis net 10 mense, so dis net R70,000 wat gegee word. 10 winners will be drawn with each receiving a voucher for 7,000 or equivalent value. A voucher for 7,000. so wat kry jy stap? Gaan jy produkte koop of wat? Voucher. I wouldn't mind that. Nee, dis sal cool wees, kan jy imagine? Dis Kyk, R7,000 se produkte R50,000 teen 50%. Ja, is lekker volume daai. I wouldn't mind that. Taxes and legal. Ek het nou vir Friekie gesê ek moet hierdie R7,000 wen sodat ek ons vlugkaartjies kan betaal. Oeps. Klap het. All applicable taxes are the silver blah. Distributors must raise disputes or questions in writing within 30 days of qualifiers being announced or no later than blah blah blah. Ja? Niks That's sulke it. goedie. Dis baie stupid. Nee, ja, daar's baie nuwe staat. Partykeer skryf ken hulle nog nie al die loopholes nie, maar dis alright, ek gaan dit uitlig. Ek sal net vra. Ek dink jy bly net stil, mamma beer. Ja, ek dink ook so, los dit net. Lelik. Reg, ek los dit net. Dis Los dit net. wat hulle weer mal gemaak oor Januarie se event. Anyway, ons gaan nou HM first thing in the morning hê. Oh, good luck. 9:30. Ja, hy's so weer manic high. Ek bel my 5 keer 'n dag. Wie Oh my word. Steve. Atmen. Dis shame julle. Nee, baie sleg is. Oh. maar ja, Ek hou my bek. vir daai vrou. Luister julle, okay, ons gaan volgende maand Okay. party. Okay. Ek het nou net Lekker gemaklik kom slaap. lê. Nou net in kuier mode in. Okay. Was die wyn? slaap. Wie slaap so vroeg? Ek Nee, begin nou eers. Ek het al vanmiddag lekker slaapie in, want ek was doodmoeg. Karina was so moeg vandag dat sy begin woorde omgooi het. maar hoor, Ek het 3 wellness evaluations gedoen en geklap vandag. Dit was Wow. woes. maar hoor. Well done. So, Wel, een vir Judy en 2 vir myself en ja, het was Wie die Scottish Lass opgeteken, Howie? oh ja, ja, Well done, Howie. obviously. Scottish Lass. Moet Ja, nog ek my naam dan my gal was so oulik, sy's 71. Ek sê vir haar, sy haar stats, sy nog my body team, my age. spannetjies bou. Ja, 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 ek moet dit ook doen. Is 57 en sy's 71. wat? Ek het nog nie sulke stats gesien nie. Dis amazing, maar sy eet so sleg, sy eet amper niks. Oh my word. Sure, dis weird. En ja, so Weet nou jy- is dit iets van my health te wat se naam? Baie interessant, né? Nee? Kyk gou vinnig die mense in klap op die huidige oomblik. Is almal 60-plussers. Ja. Maar dis hulle So- wat kan klap toe kom, Wat? onthou? Maar ons moet nou onthou vir volgende jaar. Mm. November, Desember is mal
in 'n mamma Ja, soos ons se lewens. Ons het yes. niks tyd vir niks nie. Ons moet November, Desember fokus op die ou mense. Ja, ja. Ou Elsa, mense, hoor jy? ekskuus tog. Nee, Die maar vra vir ouer Karina. garde. Vra vir Die Karina. ouer garde. Ja. Nee, vra vir Ons het, Karina hoe lyk ons dit in het daai klap. My 81, customers hier is ook almal 50-plussers. ja, ons het 'n Exact. 81-jarige wat daar is en nou hierdie 71-jarige. Lucia is 78. Wow. Ja, Lucia is legit. Maar ja. ons moet onthou, volgende jaar November begin ons die ouer garde speech. Okay, is reg. Want dit is wat We ek do het it. vanoggend daar gesit, want Mhm. ek message al my mense, maar hulle almal vat soos 4 dae om te reply. Te besig, Want ja. ek vat Ja. 4 dae vir die mense om te reply. Want dit is afsluiting op skoolding, op onderwysersgeskenkies, op Ja. klaspartytjie, op Hulle is te dit is besig. Hulle kan nie kom vir chaos. evaluasies eers nie. Never mind nog elke dag klap toe. Vir elke derde dag of whatever. Mm, Ja. Nee, dis feit. Ons moet onthou, Ons het want ons het 'n lekker gemeenskap daar van ouer mense. ja, Die strand is gepak van hulle. Ons is besig om uit ons Hierdie venue uit te hierdie groei. area se demographics is ook mos maar retirement Ja. village. Ja, dit is. Ja, so jy het ook daai garde en hulle is 'n lekker bunch want hulle het geld Hulle bietjie en geld. en hulle is snaaks. Uitword. en hulle snaaks en hulle wil hulle gesondheid verbeter. Hulle is fun. ernstig. Mm, Jy weet, dis gaan nie oor seksie lykie, dit gaan oor lifestyle Gesond wees. change. Dis wat ons wil hê, ja. Langer leef. Ja, longevity. Yes. So ons moet dit pitch. Alrighty. Longevity Frikkie, focus as ek 'n for stront vir my October, kon vertel. hè? Ja. Hierdie suster raak Mhm. 60 volgende jaar. Wie? Ek. Hy dink dit- Sissa. Dis oud. Serieus nou Nou hy maar. word 70. Trek. Dankie tog. Kan jy imagine as ons gelyk het? Ja, nee, hy is amazing. Vir 70 en hy werk al. Hy werk so Hy werk hard. flippend né? hard. Ek sê ja, ek is impressed met hom elke dag. Maar dit hou hom jonk, nê? Elke af en toe dan sê hy nee, pocket ons moes nou al afgetree gewees het. Ek dink ons is afgetree. Nee, hy doen ongelooflik. En hy's op dit. Hy is op dit. Ja. Hy's op dit daarso. Die mense love hom. Ja. Nee, julle het 'n lekker julle drietjies se power team. Yes, Luister. maar ons lag osself slap daaroor partykeer. Ek dink ek het in my lewe al so baie gelag hê. Jy mis uit, jy moet regtig, jy moet op die kom kuier. Net so dag so vlieg op die muur kom sit. Maar ja, maar ons het nou regtig meer spasie nodig, so I don't know. Anyway, ons werk Hoorie daaraan. Karina, jy wil nou sê die ou mense sit in die Ek het strand, gevra, miskien moet ek ons het weet. gestuur oor dit. Vra Ons oor het dit. vandag 'n mail gestuur. Maar Karina, as ons nie daar regkom nie, moet ons dalk kyk. Miskien is daar naby Charlies of iets. Jy sê dan nou die ou Ja. gardes. Maar Stuart Heller se girl is daar, né? Ek voel 'n veer vir Stuart Heller se girl. Nee, ek sê maar net. Ek sê maar net. Maar julle Ek gaan bou daar 'n ding langs haar op. Sy nuwe hot girl Hmm. wat nou besig is om Active toe te gaan. Stuart Okay. Heller het laas maand oor die 11.000 volume gedoen. Okay. Ja. Nee, ek Toe sê maar maar ek net, en Karina nou is op whatever pad. gebeur, as ons 'n plek moet gaan soek, dan gaan soek ons 'n plek en ons sal dit kry. As ons daar reg kom, dan kom ons reg. Want ons wil eintlik daai kamera agter hê Ja. op ons vloer. Ja. Het jy die e-mail het Elmarie vir jou ook die message gestuur van die kamera agter vandag? Wat het sy gesê? Gaan nou. Hi Sy het Amarie, nou- Anke sê dat ons daai stoorkamer gaan leegmaak om self te gebruik. So hulle gaan nie daai een uitverhuur nie, jammer. Toe sê ek,
Ons sit dit nog steeds in die e-pos. Baie dankie. Dit's nog Okay. nie set in stone nie. Weet jy wat wil hulle daar doen? Hulle wil dit in kantore omskep wat mense soos vir 'n uur op 'n slag huur. Wow. Dis die plan. Soos wat Ons hulle het by vir 3 ure Sanctuary hier. City het. Hmm. Maar Ja. ja, dit is baie admin. Ek weet nie hoekom hulle dit wil doen nie. Dis baie admin. Is Shit, makliker om een huurder in te sit. Maar anyway, ja, so ons het nou Anyway. die e-mail gestuur, whatever, ons sal sien. Okay. Alright, julle. Okay, Okidooks. mooi. Dankie Dankie vir die baie. chat. Lekker aand. Bye. Bye. Bye.